awazi awubikela bani aphendule ubani amakhosi ke nje uqobo ngoba inkinga le ngiphinde ngikhalele nomzala nje bonke ngoba bese ngichazile ngiyabakhalela impela ngiyawakhalela impela namabutho kaZulonke ngiyawakhalela ngiphinde nje ngikhalele nabafundi ngoba phela seyibonile manje izakhiwo azakhile ama-university nanti iParliament uLundi simbonile imisebenzi engingayibala kuze kushone ilanga imisebenzi kaMntwana ayenzile phambi kwethu yingakho bengibikile ukuthi ongayibonanga imisebenzi kaMntwana nongakhuluma okuseceleni okuphikisana inkulumo lo muntu sesingamthatha njengomuntu osesangene ekhanda ogulayo ngoba ngikhuluma lento engikhuluma nje ngikhuluma ngoba kusuka ngaphakathi kimi futhi namanje ngiyacela ukuthi isizwe sakithi nje sonke azizothe osopolitiki ngokuhlukana kwabo isikhathi sokuthi sibumbane manje kungabi nomsindo neqembu ayiliqalile isikhathi sokuthi kubunjwane manje kungabi nomsindo ngoba kubalekile ukwakha isizwe manje ake sithi nje kusuka namhlanje nje ake sithi nje okubalekile ukuthi sibumbane sakhe isizwe kakhulukazi thina emazulu ngoba siyazi ukuthi sihlonishwa okwehlile akufani nokwabanye ngithi bafowethu dudu bafowethu asilaleni ngenxeba ngiphinde futhi ngikhalise nesilo ehlele ehlalweni naso ngesikhalisi ukuthi okusehlele namhlanje engicabanga ukuthi nakuso kuzokusa ngokunye namhlanje ngoba makube uyedwa lapha khona osehlele ehlalweni ngonyama yamazulu ehleli ngithi nje dudu ayiqina idolo ngoba nathi nje ngithi qinani idolo bafowethu uNkulunkulu ulethile waphinde wathatha uyena kuphela uNkulunkulu wazi ngempihla lo muntu abantu basemhlabeni bengakhuluma abakuthandayo okungayindawo ngoba benezungu kodwa uNkulunkulu yedwa owaziyo ukufika kwethu kulomhlaba nanokuthi nangekhathi zethu zokugcina ngibonge kakhulu nina senifikile nizokhala nilethe nemilayezo ngibonge kakhulu nokhozi obelokhu liveze njalo ilungana ngibonge yini nesizwe sonke nengcingo nemilayezo esuka phesheya kwelwandle ebelokhu bekhale njalo ngoba nami nje ngilapha kwagudluza ungele nje fanele ngabe sengiphumile fanele ngabe sengile ngokomthetho ngoba bengade ngifika nami ngisuke einganeni sefanele ngilungise nje ngoba kuyinto esehlele kweshe isimo ekhaya abanye bebengazi ukuthi ngizalwa khona abanye ngoba ngiyena umuntu ohlale ekhuluma elongana eyiveza izinto zakhe eziningi abanye bayethuka nje namhlanje ukuthi ngoba ngiyinwebi ngihlale ngizehlisile yikho ngithi bafowethu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi wonke umsebenzi woMntwana uhambe ngendlela eyisizotha sihloniphane kubanjiswane nomndeni wonke kubunjwane sikwazi ukuthi sibeke iqhawe ngoba uyibekile induku ebandla ingonyama ezintathu uNkulunkulu besibusisile ngaye emndenini sengishona ngokomndeni besibusisile ngomntwana kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu uzolenza iqhinga lakhe ngokwemfihlakalo yakhe ngiyamthemba ngoba ngihlale ngimthandaza ngisondelene naye lengozi esehlele kwaZulu ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi nabanye ubehlela nobani kuyeza kuye kodwa kube Mntwana bekuya ngami abantu abanjengomntwana kube Mntwana bayabuyiselwe emva noma khona ezinye indlela ezenziwayo besingambuyisele emva ngoba umholi obekwazi ukuthi ahambele amazwe afika alungisa inkinga uyabona nje ngelinye ilanga ngoba ngikhuluma nanje ngikhumbula ngade ngihlele naye lapha engixoxela ngoba ubekhona ube umKristu ubekhona engixoxela ethi eshokeni ethi 3 seconds kwathi nje ngelinye ilanga kudala naye ukuthi ngelinye ilanga kwafika amaKristu kuse ubusa inkosi uDingane ngaleso sikhathi amaKristu ethi mayifika afika amaKristu athi abajike bonke manje abantu ngoba laba bafileyo bazovuka asebafa makufika uJesu umntwana wathi kimi wawabuza
udingani abelungu amaKrestu wathi noshaka uzovuka. Uyabona njena sihlalele nje ngize ngife ukuhlela manje nje uyabona nje lonto leyo inkulumo eziningi manje ziyabuya ingakho ngithi mina ubusisekile umuntu oyithathile iyalelo kaMntwana futhi ubusisekile umuntu ohambile ezinyathelweni zomntwana ayisebenzise ube nebhadi umuntu ongazange kwazi ukuthi athathe iyalelo zomntwana nomuntu ongazange ahloniphe. Kodwa ke ngoba sisekhona eduze ukhona uplan B ngoba siyazi ukuthi yini ade ifuna nade engayifuni ubethanda inhlonipho. Ngithi makhosi akithi onke kwaZulu isikhathi sokuthi sibumbane sibambisane namakhosi onke ke nje ke ngoba ubexhumene namakhosi onke emakhinga bese ngathi bangibanga kanti kimi ila ngizalwa khona impela hayi ngaphandle angizalwa eMozambique futhi angizalwa kwenye indawo ngizalwa khona manje ngikho ngithi ingane zakwethu bazabami bomalume sizwe sonke sikaZulu umhlaba wonke jikelele konke sikwehlele nathi besingakulindele siyazi ukuthi besekhulile kodwa ngokwemisebenzi yakhe besingasenendaba ukuthi besekhulile besafuna ukuthi aphinde lokho ebekhona yena. Kodwa ke uNkulunkulu ngobuhlelile siyamcelela indlela alale ngokuthula ngoba useyiso elingacwayizi abuye izobe ingilozi enhle. Sibonga kakhulu sizwe sonke sikaphunga noMageba. Ngiyavalelisa namhlanje ngithi nina behlalo nina besilo nina nonke uyabonga uProfessor 3 second engicabanga ukuthi ke nganza kwethu nonke nje ke enihlukumezekile nani esizwe sikhathele sonke nesizwe sikhathele sonke ngisho emzimbeni siyasindeka kodwa uNkulunkulu sithi akasize sekuyisikhathi sakhe leso sokuthi ngokwemfihlakalo yakhe ebe nendlela yokuba siduduze. Ngiyabonga.